manis-manis. Lebih miring jeper. Gitu. Kalau gue cakep begini, tapi gue bilang gue lihat itu. Wah, lebih cakep. Mama. Aku. Ma, beres. Kenapa begitu sih? Sini, Mat, sini. Susah banget ini. Liatin, biar beres Nur. Kurang kemana? Ikat aja ikat. Kurang kemanaan? Ikat. Tinggal satu lagi nih, udah mau hujan nih. Ntar hujan lagi nggak beres nih. Ini kerjaan dari pagi cuma begini-gini aja. Nah, kesel lu marah-marah doang. Ya kan di perintah dari Pak Lurah dari pagi dah udah jam berapa ini hari belum selesai. Ya hujan, mali hujan jangan ngotot. Sendiri kan susah makanya. Jangan pakai jawab. Juga 2 menit tegur gua sama Pak Lurah bukan lu. Ya kan hujan. Kalau kok anggap buta begitu ya. Mari ku bantuin Nur. Nur. Mertua gua kayak Belanda. Kalau kerja bukan pakai pikiran sih. Tolongin! Cerewet banget kayak bocah. Mau apa? Ya hilang. Tangkapin. Bawa dulu. Tangkapin, Pak. Ini. Buru. Ya. Ini taruh. Pegang nih, Pak. Mertua gue yang tua. Nih, tua. Ya. Nih. Nur. Tuh. Dong, naik dong. Naik dong. Nih. Tuh. Nah. Ini dia. Pinggangnya. Nah, pinggangnya. Ayo. Keras amat ya. Sebelum ditarik. Ayo, tarik lo. Ini. Bukannya dipegangin. Ayo, naik. Sini. Main aja. Terusin sini. Ayo, naik, Nur. Oh, lah bukannya dipegangin sih. Ayo, naik. Betul mata lo emang airnya, bro. Ayo. Naik, ayo. Ini gua naik. Ya, pegangin gua. Nah. Lu kentut. Sampai kentut sih. Airnya bau. Ayo, naik lu. Dia gua tuh. Nah. Tahan dulu. Angkat, Mbak. Nah, tinggal gua ada. Bibir gua kekecilan gede dikit.
Jadi nggak positif, jadi orang nggak sangka gue bawel. Itu kok lagi manis bawel, begini mesti digedein dikit. Manis. Kalau dapat TV kita enak mah. Jangan kelebaran, Cing. Agak, lu lihat aja, gue kan cakep kan? Cakep kayak duluan deh. Aja kok, lu lihat nih gue yang dulu, lihat. Malu kan cakep. Sayang aja nih, nasibnya yang jelek nih dapet bapak lo. Punya anak konten kayak lo. Kontet mau ikut kontet lagi. Tenang aja. Nah, dia nih. Mak lu kalau mau nge-guide orang siapa juga bisa guide. Gaet. Tenang aja gue. Gaet katanya emang jemuran. Macam bapak lu tuh lah. Kalau nggak ada dia nih. nyembah-nyembah di gua nggak kawin. Emang gue nyesel sih nggak bisa dapet anak kayak lo begitu. Dah, lu lihat lu kan udah cakep ya dah. Dapet kayak kalian. Mana lihat? Ya, Mat, kali kerupuk. Cing gimana itu? Lu jangan sama lo. Bilang gua kangen kerupuk sekali lu lihat dong bibir gua yang indah nih. Iya apaan? Bingung belepotan begitu lihat. Kayak badut. Lu yang kayak badut. Hah? Lu mau buntingin 9 bulan 10 hari. Ngeberocotin lu susah bener sampai ditarik. Kali mau ikut kontes mirip si Manis. Lebih miring keper. Gitu. Aja lu gua cakep begini lu tapi gua bilang gua lihat itu. Wah, begini cakep. Kalian tahu. Mat, udah sih. Mat, Cing kenapa begitu sih? Sini, Mat, Cing. Susah banget gue. Cing, Mat. Aja kok. Cuma nggak ada yang kayaknya lagi dimarahin. Dihina bener sama orang tua. Enak aja lu. Bukan mau dadan mau usaha siapa tahu kita dapat TV. Kan enak kita nonton rame-rame di sini. Yang begitu ikut kontes. Nih. Baru cakep. Emak juga cakep. Kok cakep tahu? Apaan? Dengan empok ikut, boleh ikut Pok. Nih, empok ibarat mobil nih, Mercedes. Nah kalau gue, Mercy. Mobil bus tingkat. ini gua apaan? Lagian sih, udah jadi ribut deh tuh sama anak. Nggak ada neneknya jadi ribut deh tuh. Lu sih lagi yang ngomong lu sih. Udah aja lu percaya-percaya begini emang terlaluan sih, Cing. Banjir bener lu liatin lu. Udah biarin sampai tahu Mat. Menang begitu menang. Kan lu dapet TV. Gua gak menang lu lihat. Ya udah deh. Nih, gua kan mau main juga mirip ini mirip Madonna. Ini aja di setel kaset. Madonna. Jadi joget, ya enggak? Madonna. Iya. Udah, lu jangan ngedekin malu aja deh. Rambut gua udah potong. Dia mau kayak siapa kek, dia kayak siapa kek. Biarin aja. Wah, tebal tuh alis. Nih. From the moment that I see you, I found my spine. Your smile is mesmerizing, and through feeling like sweet wine. Ooh, if you I want to breathe and breathe you, baby, shiver. You make me shiver. Baby, when you're here with me, it's isolation. You make me shiver.